Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alamin. Vessalatu vesselamu ala Resulina Muhammed ve ala alihi ve ashabihi ecma'in. Qadrli cemaat mümin Müslümanlar kardeşler. Yılımız tamamlana hem de şu yılga qarata biz qarasak 365 gün qaysin Allah Subhanahu taala bizga berdi. Ol 365 mümkinlik qaysında biz o'zimizning qarshimizda bo'lgan maqsadlarimizga erisha olamiz hamda yashab Allohga tag'inda yaqinayamiz yoki Alloh saqlasin yerga da mumkin. Lekin de hech kimsa Alloh Subhanahu taolaning rahmati keng bu dunyoda Alloh taolo bizga rizqlarini da bera, kuchin va qudratin, salomatligini bera, sof havosini bera. Biz ularni sezmasak da jamoat bizani bilan qo'llanamiz hamda shukrin unutsak da jamoat albatta namazımızda, duamızda biz şükür kılıp alsak, hiç ise Allah Subhanahu taala gelecek yılımızda da bereketli ravuşta o'tkazishga mümkinliklerin birleşecek inşallah. Qadrli cemaat mümin Müslümanlar. Şu bir yıl içinde biz izgi işimizni de qilamiz, kimchiliklarimizni de qilamiz. Gelecek yılını biz narsa bilan kutamiz. Nindi maqsadlar qo'yamiz o'zimizga, shunday so'rovlar qo'yarga tegishmiz. Şulluq vaqtda biz Allah Subhanahu taolaga qarata bir ixtiborsizlikni qarata ko'rsatarga tegish tugul biz. Biz Allohga ixtibor tugul, Allah bizga ixtiborsiz degan masala tushuncha bo'larga tegish tugul. Chunki hozirgi vaqtda kishi shunday fikrda bo'lirga mumkin, qo'yshan ul o'ylay bu dunyoda ul bir kimga da kerak tugul. Yoki narsada bo'lsa ol darajaga, kuchga, mumkinliklarga erishsa, mol-mulkatga men uni o'zim ishlab oldim deb ol aytib qo'ya. Hamda shuluq vaqtda shunday tushuncha bo'larga mumkin, kishi o'ylarga mumkin bu dunyoda narsagini ishlamasam da endi ol ixtiborsiz qola. Ixtiborsiz, ya'ni musulmonlardan, Allohdan ixtiborsiz qola. Foydasi yo'q degan fikrda bo'larga mumkin. Lekin de agarda qarasak, nindigina bizning avurmi yoki yengilmi yıllar uzub gitmesin. Elhamdülillah Allah Subhanahu taala bizge esenligin, sağlığın bergen. Hem de şu yıl içinde de bizning aytırlık o'zimizning jumular bo'lgan. Faqat angar qarab, angar hisob qo'yishga kerak. Allah Subhanahu taala o'zini ehtibori nindi u bizga qarata ko'z bilan qaray. Qarag'izali Alloh taala nasa ayta Yunus surasida istaudu billah. وما تكون في شأن وما تتلو منه من قرآن ولا تعملون من عمل إلا كنا عليكم شهودا إذ تفيدون فيه. Bu dünyada kişi nindigine iş işlenmesin. Ol aytmay qarag'izali, ninde olsa gunoh ishlasangiz, men uni ko'rib turam. Yo'q. Alloh taolo aytanishik. Siz bir Qur'on o'qisangiz, oyatini o'qisangiz-da, so'zini o'qisangiz-da, hech cheksiz sizning amallaringiz için men shahid bo'lib turam dey. Qarag'izali qadrli jamoat, Alloh Subhanahu taala bizni nechik ko'nglimizni ko'tara. Izgi ishlarimizga Alloh taala bizga shahid. Ko'rib tura Alloh Subhanahu taala bizni har bir bismillah bizni, har bir iymon kalimasini la ilaha illalloh Muhammad Rasululloh kalimasini aytganda. Shul vaqtda Alloh Subhanahu taala aytadi: وما يعزو عن ربك من مثقال ذرة في الأرض ولا في السماء ولا أصغر من ذلك ولا أكبر إلا في كتاب مبين. Şunaqta Allah qarşında har bir amal, har bir ish hamda alar yo'qolmay, hatto alar tuzan bir tigi shekilli bo'lsa da Allah Subhanahu taala alarni maxsus kitobda saqlaydi. Ya'ni u bizning ko'zga keltiradigan kitob bo'lmasa da, ya'ni bizning barcha ishlarimiz, barcha amallarimiz Alloh qarshida endi saqlangan, ya'ni yozilgan, tirkalgan bo'lib turadi inshaalloh taala. Izgi ishlarimiz, namozimiz, izgi niyatlarimiz, kishiga ko'rsatgan yordamlar bo'lsin ekan ul zo'r yoki kishi hayvonina yoki ko'rgachinidan bergan rizq hamda oramda kishiga yilmayganimiz, ishimizni tugal etib ishlavimiz, qaysisini hatto bizning endi ish beruvchilar ko'rmasalar da nechik biz tugal ixloslar ishlaymiz, lekin Alloh qarshida bu jamoat amallar bitinisi oshiq hamda Alloh Subhanahu taolo ayta, alar kitobda
saqlanılgan. Nəticəsi cemaat нәрсә? Bu dünyada biz şuşu izgi işlerde o'tkazsak, kelajak turmushimizda barakat bilan o'tashak. Hamda indi albatta oxiratda da ajr savobsiz Alloh subhanahu taolo qoldirmas. Chunki biz bilamiz, bu dunyo bilangina bit indi turmushimiz cheklanilmagan. Qadrli jamoat mu'min musulmonlar. Albatta bu dunyo bizning bor. Yashi hamda biz boramiz jamoat. Hamda turmushlarimizda turli ishlarimiz ishlarga mumkin. Lekin de kelajak yilibizga biz nindi maqsadlar qo'ydik. Albatta o'zimizning ishlarimizga qarata hisob qilmish ana bo'lmay. Umar bin Hattab o'z vaqtida shunday nasihat aytdi. Mashhur nasihat: "Zinu anfusakum qabla an tuzanu va hasibuhu qabla an tuhasabu." O'zingizning amalingizni mizonga soling'iz dey. Hisob qo'yingiz o'zingizning ishlaringizni, hatto sizning ustingizdan hisob olgan shigatlik dey. Fa innahu ahwanu alaykum fi al-hisab ghadan. Şuningda ol ishingiz, o'zingizni hisob qilu, tartibda tutu, ol kelajak kunda hisobingizni, javobingizni yengillaytashak dey. Yengillaytashak hamda sizning hisoblaringiz o'zingizning amalingizga ixtibor bo'luvi, g'ofillikdan yiroq bo'luvi, ol faqat ziynatingizni, darajangizni o'stirashak oxirat kunida. Jamoat musulmonlar. Albatta bizning kelajak yilga kirgan vaqtda jamoat biz o'zimizga nindi maqsadlar qo'yamiz hamda u maqsadlarga qo'yib bo'lashaq faqat o'zimizga hisob qilgandan so'ng. Namoz ul jamoat bosib bo'g'ilu Fatihasini o'qig'ina tugul. Bu dunyoning xo'jasi Robbisi bilan ilmtani tutu jamoat. Hayır vaqtni biz o'ylarga mumkinmiz, Alloh subhanahu taolo bizga bu dunyoda faqat cheklovlargina berdi islom dini bilan. Faqat amirlargina berdi mana shu ishlarning ishlariga. Hamda Alloh subhanahu taolo bizning ishimizlarimizni talab etadi. Nega? Chunki u angar kerak deb. Qadrli jamoat, Alloh subhanahu taolo bizni bu dunyoda vajibladi, ustimizga yuklama qo'ydi jannatga erishirga. Hamda bu dunyoda da baxtli yasharga. Ya'ni oxiratdagina baxtligina yashawgina tugul, hali bu dunyoda da baxtli yasharga. Hamda ul yoqdan jamoat Alloh subhanahu taolo bizga berdi, musulmonlarga, adam bolalarına berdi qoidalar, ko'rsatmalar. Nechik so'ng bu dunyoda qaysi yo'llar osha, qaysi qonunlar osha shu baxtli turmushga erishirga. Bizning shariat qonunimiz o'z ichine ola faqat ibodatnigina tugul, namoznigina tugul, osh o'tiru urazanigina tugul, solim masalasida, yordam masalasida, tug'anliq masalasida, kishi haqlari, oila haqlari masalasida Alloh subhanahu taolo bizning shariatimizga sola. Biz ani tutabizmi yoki o'tamaymizmi? Endi bizning ixtiyorga solingan. U yoqdan Alloh taolo ixtiyor solan. Biz o'zimizga yangi qonunlar, yangi solimlar, yangi qoidalarni da o'ylab topirgan mumkin biz. Turmushimizni yangi o'zini qarata, ko'z qarashlarini da topirgan mumkin biz. Oilaga qarata, bolalarga qarata. Lekin de shuluq vaqtda jamoat unuturga kerak tugul. O'zimizning soylovimizga qarata bu dunyoda hamda oxiratda da natijasin o'zimizga ko'rishga to'g'ri kelishak. Anda endi Allohga shiltov bo'lirga tegish tugul inshaalloh taala. Qadrli jamoat mu'min musulmonlar. Albatta Alloh degan vaqtda biz bilamiz Alloh taolo rahimli va shafqatli. Alloh taolo bizni har birimizni yaratdi. Kishi izgi ishda bo'lsin ekan yoki gunohli amallarda bo'lsin ekan. Nechik so'ng ana bizga o'zimizning fikrimizga siydirtirgan. Qo'yasin Allohning g'adalligi deb aytirgan mumkin biz. Agar da endi kishini da agar da gunohda bo'lsa da Alloh taolo yarata ekan. Nechik aytayni o'zining bolalarini yaratgan shekilli Alloh subhanahu taolo bizni bu dunyoga borliqqa keltirdi, u bizni yaratdi. Hamda mumkinlik berdi har bir kishiga tuzilirga. Bu yilni belki kishi jiniyatchidir, lekin de kelajak yilga u jiniyatlaridan Allah qarşında, jamiyat qarşında jiniyatlardan to'xtarga mumkin. Hamda kirisincha o'zining aytiliq teskari kishin izgi kishga solirga mumkin. O'zining teskari quvvatin, mumkinliklarini, oqshasin
ул изге эшкә салырга мөмкиннәр. Һәм дә ул яктан карасаң, сахабалар үрнәгендә дә җәмәгать безгә мисаллар җитәрлек. Кайчан алар үз вакытында булганнар ислам диненә каршы, ләкин дә дингә килеп, күпме изгелекләр эшли алдылар, әлхәмдүлилләх. Кадерле җәмәгать, онытырга кирәк түгел шул көнебезне кайчан без Аллаһка каршына килеп басачакбыз. Һәм дә Аллаһ үзе генә белә, киләчәк ел безне нәрсә белән көтә. Һәм дә бәлки ул безнең ахыр сәгатебез һәм дә көнебездән бер мизгеле дә булырга мөмкин. Бит Аллаһ Субханаһу Тәала кыямәт көнен безгә нинди рәвештә сыйфатлый. Яума изи яттабиуна да'i ла иваҗа лах. Һәм дә ул көнне ди кыямәт көнендә кешеләр мәхшәр мәйданына җыелачаклар һәм дә аларны чакыручы булыр да'i. Аларны чакыргач, алар барсы Аллаһ каршына килерләр. Һәм дә берсе дә читкә ятып кала алмас, качып кала алмас бу дөньяда шикелле. Ва хашатул асват лир-рахман фала тасмау илля хамса. Һәм дә шул вакытта бер тавыш ишетмәссең син кешеләр арасында. Гауга булмас ди. Чөнки Рахман Аллаһ каршында тавышларын бөтен алар төшерәләр. Фақат бер-берсе арасында тыныч кына тавышлар белән бер-берсе арасында сөйләшеп кына куюларны гына ишетерсең дип әйтелә. Кадерле җәмәгать, менә шушы киләчәк елыбызда biz Аллаһ каршында нинди максатларга ирешә алабыз? Аллаһ Субханаһу Тәала безне ярата. Һәм дә безгә изге эшләрне тели, һәм дә ул яктан һәр вакытны безгә ишарәләр булып тора. Ишарәләр. Biz урамда күрәбез мусульманны. Узып китәбез мәчет каршында. Азаны була. Hayya alas-sala, hayya alal-falah. Намазга ашык һәм дә бәхеткә ашык дигән. Һәм дә шул вакытны ишетеп торабыз шундый сүзләрне Аллаһу акбар дигән манаралардан һәм дә намазларда Аллаһ биек. Аллаһ Тәала биек безнең дөнья мәшәкатендән. Ул безне шул вакытны каһәрләргә, өстебездән җәза алырга ашыкмый җәмәгать. Ул бия безгә бер мөмкинлек уйланып, изге эшләргә кайтырга иншаллаһу тәала. Һәм дә онытырга кирәк түгел, Аллаһ Субханаһу Тәала безгә бер шундый зур өметләр уята торган бер аятны әйтә, истәүзу билlah. Ахум яхсимун рахмату раббик нахну qasамна байнахум ма'ишата фил хаяти дуnya ва рафа'на бa'ду фауqa бa'д дараджат лияттахиза бa'духум бa'дан сухрия. Аллаһ Субханаһу Тәала бу дөньяда бирә төрле дәрәҗәләрне, мөмкинлекләрне сезнең белемегезгә, осталыкка, көчегезгә, тырышлыгызга карата. Һәм дә белегез, бу дөньяда бер-берегезгә хезмәт китерәсез, чөнки максатларга ирешер өчен. Кадерле җәмәгать, бу дөньяда һәрберсе начальник та булып була алмый. Аның кырыенда ярдәмчеләре, аның эшчеләре була, кайсы аңар җитәкче булырга ярдәм итәләр. Шул вакытны biz дә җитәкчеләр үзебезгә оста хезмәткәрләр алырга тырышабыз, үзебезнең максатларга ирешергә. Җәмәгать онытырга кирәк түгел, без бер җәмгыятьтә иншаллаһ. Аллаһ Субханаһу Тәала киләчәк елларыбызны бәрәкәттә үтәргә насыйплардан иләсен иншаллаһу тәала. Һәм дә әлбәттә бер көн 31-дән беренә күчәчәк иншаллаһу тәала. Һәм дә яңа мөмкинлекләр, яңа 365 көн, 2 гаит, көн сайын 5 вакыт намаз, 54 җомга сезне көтеп тора. Рамазан аенда 30 көн уразасы иншаллаһ. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатуһ.